namin tapubulong. Kulang namin tapubulong. Rombongan talog na. Ada dia murag namin. Kami masalah oras. Terlumowi ma. Dia mau kung namin ang balita ng rombongan. Ada dia mau karita namin. Boleh ate ma ang buru kami kung na balita ngaran. Boleh ate ma. Sesuai digokor do namin. Takas do. Karita namin o kung ang balita ima. Nakuha kami saring-saring iday namin siya tilog dalam. Dalam nga sa hape ni Sora Jalami. Kami pwede sa kahipason. Doon di bardala na do sa punta namin. So naripira na namin. Asa buhay ta pa siya. Ador pinubus mo na eh. Ima damang ng marungulo. Law taon ng salt. Law butot tama. Saring-saring na yung nami. Dalalas pa siya daw taman do dayna. Naong marungulo di taon ng salt. Alani. Labor hak mahita. Patulus sa magbuhat dohok pa siya ng long. Tingana pa sa tok kinani. Pwede kami. So pahami ang muna dyan namin. Kung balita. So kung dia di dalam tabor hak. Perjulo do kami kasahatan na kuratiar namin. Pinagay itu pun namin. Las ima siya po nanya. Sa po nanyari. Saya mah mga karya namin. Boleh ate ang guna. Jadi soalnya mak sedero hatta mangula unak tauloni tak tulis pulan lo. Dia lapor hati kita tong di bagian sana di ulo doi paso. Kamu matangi yang hukum sama hati kita. Puji-pujian pakon terima kasih sembanain ng Opa ni Bata Bapa. Alali mahapdo na ni Tuhan kinaik mo. Buhay namin mahapdo kita di balik panaraw na ni Tuhan. Tuhan ni Bata Bapa. Siyong mahanan na ni Tuhan makordal-porda. Menikita mempalimaon ini pasangapon na matorapon. At pwede Tuhan, takaturang iputokam na pasangapon ng tumahanan yun. Na siyon padumuhon, inang papon-papon di tigiya. Ala niya ni Tuhan, so say hamor jaon, bantuham, kasi buhay madalang rodo na ni Tuhan, ipas na dami. Tuhan ni Bata Bapa, siyon mahanami, ito na siyon, bani panimbunan ini. Berham hasihapon niya ito, lagi pamatong banda na dito na iportunidad Tuhan. Si buhay hotel namin po doon na layuran ni Tuhan. Tuhan ay Bata Bapa. Doon mapardosa doon namin ni Tuhan. Buhay doon sa namin. Kung mati mo ni Tuhan, sasapama doon sa amin na buhay. Kasi kalupan namin na ni Pasupaso na sila o bibira ni Tuhan namin. Kung man namin ni Tuhan martong, ipasukuran din sa Kristo namin. Amen. Tama. Sanahan ko lang po yun. Manupangin. Boleh masalah air sawi tu, terusnya. Aku nak bantu, sebenarnya baru nak bantu sorong pehor mereka. Kalau pegok di noni. Kaya mula na mula kita. Isang ngampong ito, lihat doon ka. Pagaman, magkagalas kayo. Granada ko wow. Hamang maruna ko. Asahap na Rasulit ka pa sa niya Ajal mau ni Hamang Marco. Itikiling alu Hamang Maru. Nada magagatab. Umaruan yun Hamang Marco. Tabang mo kagalagtay Hamang Marco. Kami na papa. Kami mo ano. Berbuat naman. Nang maruhata, parjulo mahita martang yang nahohom, digano prohatabi. Amin. Puji Jehovah nasanga Uhud marmulia. Last day homa. Puji Jehovah nasanga Uhud marmulia. Amusu
anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar nito di perbadia na tumapalangi doho tanoon. Amin. Nunga di pabotohon iba na tuho, ale jolma, manangahan na dinggan jala manangahan na niula ni Jehova siyan ho. Ima na mangulahon sabing, dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho hasrepon maradupod de batam. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata pargugo na so hatudusan. Sa ilehon jala patubu madihami haporsyaon na sitong. Tabay mahaporsyon nami ganupari asalam tugu. Lehom madihami holong ni roha na so marpangasi. Asa holong rohanami di hodoho di dongan nami jolma. Leho di hami pakrimon na mangolu. Asa marlas ni roha hami mabahil lomo ni rohami. Sayoloy mahami pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Totoo ngali Tuhan diramoti ho daging nagdoho to dinami marhahi pasod do hami sa hatutikyo. Tuhan takas do dibotoho ima diulang nami di bagasan manugoton. Napana saring-saring ma ima keluarga ni amanami sitwa eselagan panako ne tuwa na sida ale Tuhan padomo tuba tunadi disalani ale Tuhan nang tumangihon hatami mahami di parkongan nami di bagasan manugoton mauliate madiho marhitena mu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami to depanmu. Amin. Rion tersurat mai sian sada Musa biddu 2 ayat 24 songonom ma didok dibaheni tadi konon ni bawa do amana dohot inana madongani jolmana jadi sibuk ma nasida ido tunghami pe jongjong dison sian perhalado ni parulian ala amang padita berhalangan ulaon aka nadenggan berangkat talaki tumedan. Amanginang ramolo ulaon si songonon jarang do diulahon jolma. Jada bahkan molo disukuk kita ay aboha apiga do pinoparni na tuwe-tuwe. Nasok kalak mak piga mahamu bawa tolu mak 2 boru ima jo contona amanginang alai di dia do na tuwe-tuwe maringanan ima dah odo sipata hol sonami adong masada disan adong sada dison. Jadi memang tantangan nabora doon untuk para aka yanakon. Molo memang sada disan, sada dison. Alayamang tarlumobi ma dihamu asuhuto bolon. Di bagasan sadarion nung ngabe tarida sada ni rohani hamu pinoparni amatta opudoni sialagan di anak dohot boru. Boy tarida sadani rohamuna di bagasan sadarion. Nang penungain na sa lilingon, say marukil rohamu amang. Bah, disaddope oma, bapa dison. Alay di pos ni rohamunay, di pasahat tamu sude nasa di rohamunay, dang mga sahon hagugo o kamu amanginang. Dang mga sahon hadiriyo muna sa diri hamu. Alay mga sahon de bata hamuna, di bagasan sadarion, di jalo hamuma pasu-pasu na siya Tuhani nung ngabe marlas ni roha hamu amang damangope nung marlas ni roha toddina mulak tu de bata di surgo hasonangani ay nung boy jala nung di bereng nasida sian surgo hasonangani di bereng toddina sadani rohani akka yanakonna sadani rohani pinoparni damang dainangon ang giat ma amanginang tujuan narion memang molo sipata pinikiran ikon na dihita halak Kristen ditikki na mangolu do natorastay na tua-tua tay ikon bahe nota natama maradupon na sida molo nung mate amanginang dagingon
mulak do tutano ala yang goton di mulak do tu debata. Om mana maul di ulahon terlumobi di halak batak hasadaun ni rohaun maul do on hasadaun ni rohon. Olo do manginang alani adong hepeng niba sapi hak naik tinodohon niba adang setuju au inna sudah. Olo do rupani songono matabain songono tabain tu tonna ai benna hadua mei ninna amanginang alai ditangyang muna amanginang na salilingon dia luelu hok kamu nasa arsak holsoni rohamune itu debata di jalo hamu mai di bagasan sadarion marhite boy di patak kok kamu saring-saring ni na tua-tuaon tu batu napir anggiat ma amanginang marhite hatan di debata nunga gabesada nasida gabesada sibuk nasida jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhani hamala to kamu ma amanginang pinopar ni damang dainangon naung pinasadamu nunga sadaro hamuna di bagasan sadarion pinopar ni damangon doho dainangon lam tu sadana mahamu tujoloan narion asa dapot jala hot pasu-pasui jalo on muna ditongani keluarga muna ganuk mersada-sada. Tapasahat ma nasa ngulut tamang jalanung nga tarida be parbue ni hasadaon ni rohamunay di bagasan sadarion takas may huidahami di partikyanon amanginang boy di papunguhamu sa luhut akka hula-hula sa luhut akka gerling marlas ni rohama keluarga di bagasan sadarion nang tujuluan narion totong ma debata na mamasu-masuhita sa luhut na tarlubobi ma keluarga ni pinopar ni damang opudoni sialaganon hot may tutu jalo ommu pasu-pasu tujuluanon jala totong mahamu marhaposat tu debata di bagasan ngulumuna siganupari. Amen. Dosa nagudang dohami badia doang goho. Selani jumulo sama dosa nami nagudangi asa tamahami Tuhan majalo aka pasu-pasu nanaing si pasahaton mu tuhami ganuk mersada-sada. Tangihon ma Tuhan tangyang namion. Holan mga sahon gornena mu Yesus Kristus martangi kami tuadupanmu. Amen. Molo alani kuburan nasega. Napaduahon kuburan naniyak ni dalan manang ay magodang tanah simin na pasadahon saring-saring tusimin na baru napatuluhon na pasadahon kuburan alamate diluat na daw molotungadong akananaing pasadahon saring-saring ikon radot ma parhalado ni Huria maniroy asa unang masa disi ruhut ni hasi pelebeguon songon na manortori holi-holi, manulangi, na mga dungi, pamasok holi-holi tu ulos, tupinggan dohot apang. Mga napurani, songoni ng pamasok batang ni pisang tupangokalan ni holi-holi i, domu turuhot hasi pelebeguon. Bagian na parpudi. Naing ma parbinoto parhalado ni Huria, molomasa na mangokal holi, law songoni manipan holi-holi i paima di pamasok tu inganan na. Molo dao inganani gabi tu gereja may disipan. Molo ulaw sadari jalo ma sian kuburan na leleng tu kuburan na baru. Dang si patupao be maraged dadisi. Dang jadi ditortorhon saring-saring jala unang ma diiringi godang manang musik lao pamasukon tu inganan na baru. 282 ayat 1. Jauh batu haki laskar dema.
Ite hapor siaw nami di bagasan guarni de bata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di porbadia wakal hami ma holion say homa nama masu hami lumobi ma saluhutna hasuhuton nami say lomoni rohamma hupangasahok kami diulaon namion marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. 424 ayat 1, 2. Huban madiriku las tadi hamba. Madok mahita tanyanta alia manani. Alia manani yang bergijam, saya berbagi mawarmu, saya roh maharajamu, saya tahu berdoa berdoa son dan bergijam. Lewat manusia yang bergijam, saya sama saya semua sana. Hidup saya dengan berdoa kami, guna kami untuk hidup pangsunan. Baru manusia Tuhan aku, ayo orang aku maharajamu, roh terbun. Amin. Kuno namang do tabok kaina ku buat kami sarik-saringon. Keno nami matunganan na. Sebelum huna pamasukan no namang dati dia gedata ko bodo mudo di tangyang. Kung saya na masuk tu bagasan si pulsude huna tutup. Baik kamu to no tangyang asa borat kita. Tu bagas nami so ni ma. Sabi bang. Iman non tugas mo amang dak na mangato. Boleh. Singotat na kita. Aula mak. Terus baru aku amang do tampinang. Pangulan ulia. Nah, napurat ya. Bari jalo manik. Barita. Sapuk niyon. Ada itu dong sa udulan nami son. Sonari pe, opung barita. Pwede kami hamu tong mapasaton nami. Napurat ker nami. Tu opung nami manik. Asat tamu. Jadi mula. Nagal ho, inang. Kasparam dah. Oh, lamang. Alam mo, ay ho do ba? Tutulang tapungol. Pangitubi hay pangitubi do ami. Kasparam. Tapungolon. Ay rong ka hang dinami so. Pubulong mo dyan to. Yan mo dito. May magpapulong mo dyan. Pubulong yan. Pubulong mo dyan. Tulang tapungolon. Mono petuk serahamu wele kami do hangi muna itilu pulion. Uli marohamu, las marohani. Berembu las marohani tadi musoni ma. Tulang nami tapubolo. Sarong suara kami nan cepang tubu. Alarong dison ipatatami le kami atuti. Lemma tu. Terketu sih kamar dedi orang. Sada ma neson. Sada mo na ro, sada na neson. Omma dia musuh kita pubulong. Terbijak kamu. Oh, na neson mo sudah. Bijak do. Ini pada total 5 seksi kamu. Arai bontuk saya pe kamu. Saga bisa seksi. Kas maro kamu. Datu tanah minta tujuan muka. Pasal kamu. Kami darah. Ade. Melorot do di kampung ada do kopar balok bahonat terwi. Alay mo do pola kita na 5 seksi do palang na las marfata di si dak pola para balok. Jadi Parhusip.
Berjalan mat. Minggu lempar dulu. Lang. Osman pulang sama bungkas dulu. Paham itu sok. Pinasahap ma. Berita. Tuhamu opung nami barida. Iya. Jole dok datan. Oh, dok tongi. Buka mah. Jole atau berat. Lang. Habis semua. Kosong lebih julangi. Sampai dapat. Oh. Agak semangat ke bulu. Nah, baru Bokolom berata. Iro, poso-poso be aku ni. Ora kau bulan ni. Bala ojo-ojo di kamu. Parmusik ni ko. Ora, mana dia tahu? Dak. Oke, ngapa be? Kanila berata anak. Oh, masih selesai sebelum. Oke. Tema. Babe. Dia aja, Mak. Oke, kita mau berjuru. Unang imartelete Honda. Asa boldaku. Unang imartelete mo. Iya. Ada udah tipi babuhon. Ada panitia. Oke, ada udah panitia nih. Ada panitia. Au na aku baga. Baunan kan lupa. Kerasa. Udah dari siapa? Ini Pak. Amat. Marta, beka menunda po anon. Iya. Jadi enak ini situ teh. Hati-hati ke kawat dah. Slow. Serahkan. Iya. Ay baru nakanin. Bau pukunan na saja Pak. Aduh. Sana sorok ko be. Ulang padorok ko namin. Kita langsung. Dua buru di bek manahan. Bola, tong bola. Tong. Anak Madani, saya serahkan dia ada pulau. 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 Anak Madani, saya ser
Serahkan jalan ada pulau Pak. Dua buru di bek kemanahan. Anak Madani.
Serahkan jalan ada pulau Pak. Kunang. Yang ada bang. Yang ada bari bang. Yang ada bari bang. Tenang. Jauh di bawahnya bangun pak. Wih di bawahnya bangun. Nama kalau masih batu ini. Pulang, saya dorong pergus. Bagus. Bagus. Iya. Ya untuk konten na boyang kado. Iya makan. Ya mang. Ini bigyan kan. Paret yung susah nutik na. Usah nutik na. Tarik. Nyo suka rin mga kantong nyo. Tahu pre. Kamu juga natoron. Ya. Dali mo si. Ako ho na. Titus, matamu. Ikaw ba? Kamu oras na. Saan na po? Harus sudah gua na. Nah, Pala-palannya. Ini para PAB. Barbora aku masih batu nih. Dompet ni amangon zero, dompet debo. Raji, Audi. Palan. Jalan putih dah sudah. Ai. Ini udah lagi dulu. Inilah persiapan ni. Enggak. Ah, sawal pandap. Abrang tahu sih. sarang ko na mula ko sa. Oh, baik. Ngabe? Dia tempat naik. Dia tempat naik. Langsung mah. Dia masuk mula. Dari sini. Mati na do. Dari lo, Pak. Yang dari lorong kosong kartu ni kuila kan. Kenapa? Kenapa? Bukan bentar loba. Mayora sebe. Ya ada dari biopus kia. Oh. Mamer depek nai. Salah orang perau salwar. Itu mulai game depek ni just not debere ngom. Pak, kita pilih karton. Nang hepet talakon niya marana marbolongan na kululi niya matay ini. Namu. Yo, kalau ini kan bisa belum danyo, nyo berapa kamu? Oh, Roma. Tinggal. Nama mah.
Harus diambil mesti sini yang urus suasa pak. Tolong wah masih tolong boh, Kurun noni. Era main di bagas piring ini, nulis segala. Ini kayaknya dong. Hari berkumpul dari undangan nomor 3 Mas Panagio. Asli dulu. Kasih kemar berrekian aku cuma tuh lagi bakar tahu amang. Dapat lagi dia wow. Kodi dari. Kumaku kamu, Ima. Iya, hamba di. Bagian aku. Doli. Ada benar nobah. Betamu mak, ina rumah. Wah, boga dulu nah ya rubah. Di batu ya. Gimana sudah? Jari-jarinya iya spend up. Neneknya di bayan. Ma, ini. Pikir kamu yang bergerak kamu. Arung berat. Biar kamu jadikan. Biar mau tiur pemereng. Tahu, baru sifat. Biar juga jari-jari warung di sini nak boron. Darung jari-jari. Merapu. Sesuai hidup ni. Oh, sisi ni ya udah. Yo. Dodi. Ya. Nengai bereng. Ada buka mau nak bori. Orang baru mau ni nak buat. Bidom dodi. Gak salah mah. Nggak salah. Ano kita sana? Iya kena. Oke. Horas. Tahu nak. Kamu terakhirnya. Kamu kami maksud terakhirnya. Horas-horasna. Terakhirnya nak kamu. Terakhirnya. Kamu. Buka mah. Buka mana aku buka. Nak pola dah aneh ya, nak bijak kita buka. Oh ini angkat. Lihat dulu situ. Lihat dulu situ. Lihat. Kalau kamu mana tulang? Hah? Mulai dulu pasal kamu tuh hamil sih. Pas. Titio. Bapak dengan. Diamu opung nami abarita. Laksongoni tulang nami tak kubolu. Raja nami ya katulang kaupung. Sarik-saring naung ditakfihamu. Kudalo hami madodinggan, hami pinok parnaun. Pasal tamu maupung katulang. Boleh jalo hamu ya tak mas. Jalo meso, jalo sa. Iyo. Iya. Ah, Bekam. Diga bekam diga. asikop. Sokoni mamuse.
Masukot tu rumah-rumah anak. Terus baru hatta karegal niya katulang akaupung. Mau lihat. Iya, tapa masuk mak. Susu betul denggan. Susi tinggal. Jalma, nya buat mai. Nyo na taruh na tarik. Lima. Oke. Susu ke denggan. Nga ngade ka bawa susu be. Asoni na bisa dos majunga tu soni ro. Di dia na bisa majunga. Ala dia na bisa majunga. Kamera ibu gak begin. Nga ada harus beru abe. Nga harus beru abe. Ay ma. Tinggal disusul. Asal ipan umum susu. Itong na ay soni ma masih dua ay son. Ma son ma urang ka jeung no. Para apa coba kau pa doni? Para apa sih iso nong gajang no. Nga pa masuk kita ma. Do na tarin. Oke nga be. Kole nong sera maru ate ba na pasare sa warna. Masuk ba baga? Iyo. Ipanak ko boleh susi ya? Una nga siya di heras ko na di ulur mat ko. Iyo baga malok baga anak. Manuduk. Manuduk duduk ma baga. Duduk ma. Mabe? Jadi ibu mah yang harau. Oke. Tutup malangsung. Ngabe nga. Bere kamu, bersih beligay ba? Pas do? Pas do? Pas. Serba dia. Ada bersih beligay. Bersih beligay. Yo kamu. Jodoh pulih pak. Akan manteng pak dia tapi. Gimana dia terdora? Hati-hati ya. Gimana pangasuk ko sa mabul be kabur muna kan? Jadi sorry mak. Dihamu pangulan urian nami. Asa upa masuk kami. Tuingan na persatok kinani man huswatok kami. Wa kamu mamang di bagas satangnya. Jadi masukkan non hela na lior tulang. Dongani hamu mahami. Pasato pamasukon. Songoni ma. Opung nami barita. Dongani hamu mahami tulang. Pasahap po. Ngabe, ngamasuk be. Oleh ma, tiok kamu ma. Ay dia ho, odo riko isa. Nyong taho. Yo do parjolo nyong. Opung rani lo parjolo. Skema. Wah, pangulan di hore nami na masiko di kangnya. Saya berbagi maguarmu. Saya mau jauh. Saat malam menerahami kenerahas sama dari bijak. Leo matuhami dari dulu siapari. Sama kesanami sampai sanami. Yo sandungan nomor 2 satu kami. Unak kami pintu pengusulan. Kedua manusia. Ayo mati ada jauh. Yo tagugun. Yo dia sangat sering ini. Amin. Horas benta saluna. Jadi bolorong